Pozdrav svima. Evo u ovom filmiću ću probati ukratko pokazati neke osnovne karakteristike iPada. Evo za potrebe za ovog filmića ću ga izvaditi znači iz case. Evo dakle izvadio sam ga iz case-a. Kao što vidite ovo je znači 32 GB verzija, Wi-Fi verzija. Znači glavne stvari znači ove hardverske koje vidite, znači ima normalno utor za slušalice, sleep wake button, onda imamo znači ovaj lock switch ili ga mute switch, ovisi što odaberete, onda imamo ovaj tipke za pojačavanje i stišavanje, normalno imamo zvučnike, dock konektor i tako je. To je bilo to što se tiče toga. Evo ga. Dakle, mnogi vjerojatno muči da li kupiti ovaj sad trenutni ili pričekati da dođe kod nas dvojka ili otići negdje van, pa to je biti, moglo bi se reći da to neki osobni odabir, da li vam treba jači uređaj ili vam je ovaj dovoljno, da vam treba tanji uređaj i tako dalje, ali ovaj je isto poprilično dobar. Standardno, ne znam koliko ljudi koji ovo gledaju su upoznati sa iOS i Appleovim, to jest Appleovim iOS uređajima, pa ćemo, evo, pokazat ću par ovih aplikacija koje dođu sa iPadom. Znači normalno kalendar aplikacija, imate pregled po danima, po tjednu, po mjesecu ili listu, tako dalje. Onda imamo znači listu kontakta, to standardno, imamo bilješke koje možemo znači pisati. Kad krenemo pisati izađe znači tipkovnica koju možemo pisati standardno. Onda imamo filmiće, to jest video dio. Evo, mogu pustiti na primjer moj rad koji je prijavljen za iStyle nagradnu igru. Evo ga. Evo dakle vidite, znači poprilično dobra, evo stavit ću na najjače. Napomenem, trenutno se odvija nagradna igra u iStyle dućanima, možete doći glasati za neke od radova koji su prijavljeni i time ulazite u nagradnu igru za iPod Shuffle. I eto, ovaj rad sam ja prijavio, pa slobodno dođete glasati. Imate naravno YouTube aplikaciju, malo je složenije nego ona na iPhoneu, dakle znači možete malo više toga pregledavati. Evo ovdje imamo pretplate, da se zlodaju. Naravno možete okrenuti pa drugčije vidjeti, tako. Evo pustiti neki filmić, na primjer iPad 2 review. Evo ga ovdje. I dakle možete ga vi pustiti dok je u ovakvom i gledati neke druge stvari i tako. Onda evo da pogledamo Safari. Znači Safari je ovdje predobar. Safari je stvarno super. Evo odemo na primjer na apple.com. Vidite kako je, znači, lijepo se kontrolira sadržaj.
Safari je u biti isti kao na iPhoneu, samo što je, znači, veći vam je ekran i imate malo više opcija. Znači, kad imate, na primjer, nove tabove, to jest page-ove, lijepo ovakih, otvarate ovak, možete odlučiti koji ćete, i tako. No, dobro, onda kod slika, jako dobra stvar, znači kad imate albume možete ovako malo poviriti šta imate unutar, vratiti. Tako. I to bi bilo u biti to. Ako ima, to bi bilo u biti to. Ako imate kakve pitanja za nekakve detalje, jer glupo mi je baš sad svaki detalj objašnjavati, pa slobodno pišite pa ću probati snimiti neki filmić o tim pojedinim stvarima.